Inkosi. Ngiyabingelela ubaba amapostoli ubaba nabantu abasha nomama. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyinhliziyo yami igcwele ukumbonga uNkulunkulu. Ngibonga nje ukuvuswa ngiphilileyo. Ngibonga futhi nokuthi uNkulunkulu anginikeze ithuba futhi lokulungisa. Bazalwane, ngiyambonga uNkulunkulu ngokuba khona kwababa nomama empilweni yethu. Ngibonga nezifundiso, ngibonga nje ekhaya laphayana bese ngumuntu olahlekelwe yithemba. Yazi ikhaya lakho ungasalifuni, ungasalithandi. Kodwa nje ngokungena ekhaya lezi ngimbonga futhi nodadewethu wayewangifaka usisikhoni, wangifaka ekhaya lezi, kuyaphilwa la ekhaya lezi. Yazi ngimbonga kakhulu uNkulunkulu wangifaka ekhaya ziningi izinto ebezikhona ngingazi mina ukuthi ke lezi zinto lezi zizengisekhona bengikhonza ngimkhonza uNkulunkulu ngisindisiwe. Kodwa manje kwaba nalo ukuthi empilweni yami kwaba khona ukuthi hey ngiyangibona kusho ukuthi bakade kusanda kushona umunye nje ungisi enkonzweni. Uyabona abafundisi bayajabula mabe kushoniwe, kusho bayajabula umzalwane kushona umuntu ade ekholwa bajabule ukuthi uye ezulwini. Mina kimi kukhona lo ukuthi Nkosi yami nje ngiyakhonza kodwa manje ngathi akuzi kahle ezulwini angiboni ukuthi ngiyaye. Yazi bazalwane uNkulunkulu emuhle yazi ngithi mina ake ngithi ukuhlala phansi ngithi ukuhlala phansi ke ngithi ukuhlala phansi ngibheke awudadewethu angifake ekhaya lezi la ekhaya lezi ngathi hayi ngizoke ngihlale phansi ngithi ukukhonza ngithi ngilalele nje la ngilalele inkosi la ngamasonto ngakwenza lokho. Hayi uNkulunkulu emuhle kwavuma ukuthi ngihambe nge-Richards Bay. Hayi bazalwane ngambonga nje uNkulunkulu emuhle empilweni yami ehamba nami ngaze ngalokhu njana ngathi hayi ngabe uthando belupho olukhona la inkonzweni uNkulunkulu ayinami ngabona ukuthi ayinakho ke la ngathi ngifike ekhaya sengifike khona impela manje ekhaya. Ngiyambonga uNkulunkulu ngiyaxolisa ukungasho igama lami nguNomathemba kwamabase eDriefontein. Ayingene ekhaya lezi uma ngene ekhaya lezi ke ngimkhonza uNkulunkulu akumnandi bazalwane nasekhaya impilo kuyaphilwa siphila ngegama lenkosi uJesu Kristu uyinkosi uMay 18 magulwa nje kuningi uNkulunkulu angenzele bona empilweni yami kuningi bazalwane nokugula ke bengigula mina bengakwazi ukugula la bengikhonza khona kuyabuqwa uma umuntu obingile umfundisi nje uyabuqa mina bengihluleka abantu bebuqa bahamba ngamadolo mina ngihluleke kubuhlungu ngogodla lo ola ngemuva manje nje akusekho nje lutho akusekho ubuhlungu sengakwazi nokubuqa khona ke ingcabo la ngemuva ngiyalingcatshwa wangacatshwa ubaba wabantwana. Manje leli ngcabo leli sekuneminyaka alipheli libuhlungu ngiyinwaye kodwa nje kuthiwa uvuma izono ngabhuka kumpostoli ukuthi ngizovuma izono wanginikeza idate ngiyabhala senede ngingabhala nje na kwavele nje kwaphela ingcabo lela ngisalizwa nje bazalwane sekumnandi nasekhaya nje khona ukuthula. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.